Siyakwamukela lelo khona ekhaya ohlelweni luka-DR uDlamini Umthandazi. Sikwamukela ehlelweni elithi isintu sethu. Isikhathi u-10 PM ebusuku namuhla kungumgqibelo. Siyogijima siye lapha kuma-comment labhaliwe from ka-YouTube nama-TikTok abhalelwe umthandazi. Ngenhlonipho isikhathi sokugijima sicale nge-comment ebhaliwe esuka empangeni ethi mthandazi wami ngikhulekise, ngicela impumelelo, ngicela imali, ngicela inhlanhla. Benenye futhi suke Dumbe ethi mthandazi wami ngikhulekise, akukho kulunga empilweni yami. Phongolo ngibhala ngisephongolo, mthandazi wami kunini ngifisa ukuzwa iphimbo lakho. Ngibhala ngiseGoli, mthandazi wami abantwana bami bahlukumezeka, bakhonela ebusuku bahlushwa yilwane. Ma-comment isidibena ngokulana namhlanje kungumgcibelo, isikhathi sithi 10:15 mlaleli okhona ekhaya. Qhubeke nibhalele kudokotela yobakhula futhi evinizayo ngaso isikhathi esijayelekile. Inkosi nibusise sitawukhuleka umthandazi wenu uDlamini. Mongcwele bonke ababhalile Nkosi amakhosi lokula phakade. Jehova namandla uyabazi ngamunye nangamunye Nkosi amakhosi lokula phakade. Babusise mongcwele bonke abafisile umsebenzi nakonke Jehova namandla kube khona ukukhanya egcina lokho phakade. Haleluya.